Kerwit nong kaliang kari Amerika hadin basyak terbom hajan ki jaka trekam ki sipai jongkari hassairia si hajar rius pangut koloniap ki kenhun leno rebels hak jing kerwit kari sairia bat ki sipai kari Russia. Kajinglong jingman menta hakini kisngi kisnem kamtam kiri ki badon syaki benta jongka Middle East. Empat idon jing kermen ni yakaba menta banong bakin matbiang yaka syongsuk syongsan hadin baka jingele kaba syirkai haki benta jongka Gaza Strip kabadang yai peteng haduk menta peteng saka jingele hapleng ki sipai karui Israel Persia bat ki leno Hezbollah haki benta jongkari Lebanon kabalawan ra yaka jingyap kabajur bha Henry yakaba menta kaladon hapleng ka jing tanda hadin karai ban sange ia siat no shua kaba shipor hapdeng jongki tegi arliang mamla beuse kani ka jingya bom bat jingya penibor ba markeliang kam shim lakut no syakiri badon haki benda jongka Middle East hakabalami saka jingele hapdeng ki shipai kari Syria Persia bat ki kenhun rebels balalam kamat daka Islamic bat balayas no tilang daki babun ki kenhun sengleno banter yaki bor sipai bat ban kurup yakabor sensyar jong Bashar al-Assad ubadai presiden kari Syria hakaba tang hapo kilaisngi katai ka kenhun rebels kalayo ban kurup yaka nongba Aleppo yaka nongba Idlib bat yaka nongba Hama rengkat kibor yale tma bak klanbor balaking atyar bha ta katai ka kenhun kumjuru de katai ka kenhun rebels kalayo ban kini iya kawai naki jaka sa ne jaka trekam bala jupen kam dau presiden kari Syria tang hapo kasitayo hadin jong katai ka jingsha kurup no naka kenhun rebels nakal yang Bashar al-Assad marmar hakas ngibaar ulak kerpat yaki sipai kari Russia ban yarap lem yaki sipai kari jongu kumno ban yo biang yakiteki jaka balayo kurup jubor daka kenhun rebels naba katnat sipai ka Russia kala trekam pura nadu usnem arhajar khatway hapo kari Syria nadu bakila lejban yarap yaki bor sipai al-Assad hadin ka jingki katma po yang hapo kari Syria bat bahadu menta ki sipai kari Russia kidang trekam bat kersan borba yaka sorgar Bashar al-Assad klaim da penslem ki sipai ka Russia menin kasngihi haka jing aibor jong Putin kila kruit na pang daki bom baklan bor jongka naki benta jongka rengko batru de nasuin lengba ki tiare letma baklan bor jongka rengkat ki sipai kari Syria haka batang menin kasih kalawan ra iya ka jingyap kumba sihajar nrus pak tame napo ka kenhun rebels hakatika jing terbom jongki sipai kari Russia bat Syria kamtam haki benta jongka nongba Aleppo balayo ban kurup sipor dakatika kenhun barude syaki benta jongka nongba Hama hakaba kitaiki kenhun rebels kilha ban petkrap no nakatika nongba tang ban lait ka jing im jongki naki tang suloi bak lainbor jongkari Russia haba pente phalor kane nakal yang ki bor badai pej kari Syria kilayathu bakumba khalsan kilometer ki sipai kilayo biang banker khamtam syaki benda jungki ki nongba hadin baki lenho kila petkrat haba pai syakwi pat kalyang ki sipai kari Amerika ru ki don laka jongka jaka trekam hapo jongkari Syria nadu usnem arhajar khatsan ban pentulun yaki kam jongka hakaba layo jingtep kabasai baladon katu kane teliki bom balawan banhap neter syajan ki jaka trekam jong ketika kunhun sipai kari Israel hakaba klemda penslem kum kadak ban yada yalade ki sipai kari Amerika kilap penpai kela syapang ki benta balawan her kiteki bom melek thama layathu dau Major General Patrick Ryder ubadai secretary jongka US Defense Force Andrei haba persang ban warnia la kiteki bom balawan ban siat syajan ki jaka trekam ki sipai kari Amerika kidei balasiat da ki kenhun seng leno
nela siat daki sipai jongkari Syria. Ompat simlayo jingtip kabasai namar nakliang ki sipai kari Amerika. Kendang penlong syua ya ka jingwatnya halor kitegi bom. La kadai naka kenhon ayu balap penon gam yaki. Lada lakban penbet no kamkloy. Halor katai katma badang yai peteng hapo kari Syria. Kabama kalong balak ban mi saka jingya pen ibor bam markliang. Hapleng jungki sipai kiri baper hapo uput usam kari Syria. Lada bakla namar ki sipai kari Iran bat Russia. Ru kitrigam hapo kari Syria. Nangta ki sipai kari Israel ru. Baru de kamtam kari Turki. Kabadai kawai na kiri kabathe jingyarapa. Syaka kenhon rebels kumnoban penbiang tiarele bat tiar siat. Nadu usnyam arharjar katsan syaka daika kenhon rebels. Kabadan hapo kari Syria.